Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni kapitan. Rahmatlaringizni olin. Haydovchi Aytib qo'ying nimaga nima aytayotganingizni. Siz qaysi yerdan kelib keldingiz hozir? Ana akaman so'raylik, jurnalistlar biz so'raylik. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimi? Densoqingiz yaxshimi? Mana yerda trotuardan ruxsat aldım deb sizni ko'rgazdi. Trotuardan haydayverayim deb. Yo'q, men onu ruxsat bergide men gaymen ben. Bu yoqdanmi? Men. Ha. Siz bu yoqda ko'rgazasiz, qanday ruxsat aldım deb. Ana shep. Shep mana yerda bunun начальник var. O'sha yerdami? Hozir sizga yo'liqmadi. Bunaqa jo'q yerdan ele shepdan deb ruxsat aldim deydi. Biroq bunaqa jo'nali avtouna o'zi emas, bu joyda sement jugi bilan kelgan. Ani tushundik, biroq trotuarga kirganga bo'lmaydi-da. Trotuarda buna misol talqalangan men ne deb qo'ydi, burchatqalarni kim to'laydi? Siz to'lamaysiz-da bari. Kim? Buna adamlarni qarasangiz o'tishini to'sqo'llik jarohat olmashingiz. Ularga eskirtmiyor. Qanday turasına qo'yib olganlari bormi? Kimniki? 20 so'm bo'ladi. Raketasiz olibsiz. Assalomu alaykum. Asfa. Bizga aydan kapitan qolmaydi. Ana narxini da tartib qo'ying. Trotuarda turadi. Yaxshilarmi? O'g'li. Mana trotuarga turamas qo'yilgan mashinalarni oldirib o'tamiz, bardığıncha. Buna yerda ellar genen bassın depçi. Trotuarga bütbar trotuarga chiqib ketdi-da. O'shalarning bardığını mana eskertirib berib oldirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi? Starı? Çok bu lakam vadyetilgan. Ramazan tanıtasın mı? Sizlarga ham buni trotuarga to'xtag'anlar uchun yuzlar bo'yicha patrul. Makam buna Mümkün emas. to'xtatganda yuklar nima etibchi? Uni o'ng yerga qo'yib olibsizlar. Hem sizdan nima? Masala. O'zingizga protokol yozib olamiz. Ben bir narsani tushuntirib qo'yaman akalar, sizlarga. Unutmasizlar, men atim Ramazan, Unutmoq telekanal jurnalisti. Buna trotuarga turamas qo'yilgan mashinalarda hokimiyatning oldidan boshlab qatoridan keladi. Barini birday. Birini tug'anim, birini boya qilmasdan bardan nizam chekini chiqarib To'xtatganda nima? Bo'la. Biroq yuk tushganda, yuk tushirganda ishxonaning oldidan ularni sement bilan kirib kelib tushirib olaylar deganlar bo'ladi. Biroq bardan nizam birday ya, bilasizlar. Bardığına bir de çara görülüyorlar. Az misal üstünün bardığına caz nizam chekini çara görüp sizlarga kelgan eskertib berib qo'ysa, ular bizning orqamizda telefonda tap turishadi. Bardığıncha. Olmay turamaslar. O'shani radiodan siz bari o'zingizga turib tushunaylik. O'shani aytib qo'yish mumkin. Hokimiyat chechmasa biz tartibli chiqarib beramiz. Misol elning unini yetkirib beramiz. Biroq ular chara ko'rmasa biz checha olmaymiz-da. Sizlarga ruxsat berilgan yerga turish kerak biroq. Ana buna yerga turaversangizlar, Yerda ham o'ylashinglar kerak. Yo'q, yerda o'ylashimiz kerak. Biroq yerga arabalar ishlashi mumkin ekan-da, shunday tashishi mumkin ekan. Hassa el qiynalib, elinchi to'yna ketib, men yerdan 100 so'mga yerga olib ketgan yaxshi, men yerdan 30 so'mga sotib turib, biz men 100 so'mga ketib qolgan yaxshi. Buni ham o'ylanish kerak-da. Al jag'i da bor ekan. Qiynab o'tasizlar, sizlar o'tgan yetmaydi. El bargan kishi var, yashi var, basalbagani var. Araba meni bir kompyuter misal murda o'sha yerda turganimizda 100 so'mdan barib olishlar. O'tirib olib, araba o'zi o'tirib.
Совет Караколжого 180 сом менен баша. 300 сом менен баша. Biz баягы bir sözüңүзгө кошула албайм да, элди кыйнап атасыңар деген, элди кыйнап айтабыз. Элге мисалы мүмкүнчүлүк бар да, ошондой жакка чейин ошондой алып барса болот, сиздер мынтип ташып атасыздар, бирок бүт бары мисалы мындан караң. Азыр 2 Сиз саатка катта сеткаларын көтөрүп алып чыгып берсин, мен сага 100 сом берейин. Ошо көтөрүп барып көр анан билесиң. мындай кылайлы, мындай кылып сүйлөшөлү, андай мисалы эмес. Мындай эле кылып сүйлөшөлү. Мен мисалы клиентмин, сиз азыр элди ойлоп атасыз да, эл сизди ойлогон жок да, чынбы? Эгерде азыр сизди мына жазганда сизге эл төлөбөйт да налогту. Ошондо ар ким өз-өзүнө жоопкерчиликти мойнуна алса, ошондо жакшы болот да. Жок, кайрылышыңыздар керек да сиздер. Анча жолу кайрылдык. Кайрылганда бишкек стоянкага жөнөтүптүр, Стоянкага изин барбайт экен эли. Бояка барбайт экен да. Мына тротуар. Атыңыз ким эле? Рамазан. Мына жерде сиз тротуарды тебелеп кирип атасыз да. Мына арыктын бер жагы бардыгы тротуардын территориясына кирет да. Азыр мисалы мына Мен тротуарды көрүп турам, мен мына кишилер да мына жерге койгон үчүн азыр бүт баарына мыйзам чегинде чара көрүлүп атат да. Тротуар ушу менен эле токтобойт да. Сиз водительсизби? Кимсиз? Мен акам болот, мен Жүк түшүрүп атасызбы? Жүктү бирок мына жака кирип түшүргөнгө болбойт да, тротуардын территориясы боюнча. Каман бар. Мынандай да. фирмадан келип Азырчы сиздерде мындай нерсе жок болот да. Фирмадан келесиздер, туура частный неме менин жерим бу жер сатып алгам дегендер болот. Бирок тротуарга мүмкүн эмес да. Мисалы зданияны сатып алгандаямчы? Атыңыз ким? Рамазан. Мына жерге тротуарга адам өтө турган жерге койгон жокпуз биринчиден. Ооба. Экинчиден бул жака жүк чүргөндө биз мына жака чүрөбүз постоянно биз. Постоянно эле. Мынандай да. Biz mınal jaqdan giremiz. Мынаны караң. Сиз если незаконный болсо, пожалуйста, мен штрафын төлөйм. Проблема жок. мына мыйзам менен мыйзамдын чегинде иштеп аткан кишилер айтып атат. Бул незаконный тротуарга кирип атасыздар. Мына арыктын бардыгы мына бер жагы тротуардын территориясы да. Мына жер просто бул баягы мына бурчатка басылган жер экен да. Хорошо, ал баары жок. Ошондой эле кылалы. Баарын тазаласаңыздар, Ооба, мына. Мына жерде мына акамдар, кара водительдер күбө бардыгы күбө болуп турат мына. Тротуар мында турат турабы? Жок, андан кийин анда майлы болду. Мына жергечи экинчи башта токтоп отпоңуздар да. Кароо эмес. Атаң койдуруп коюп 2 сааттан келет. Вот, чалып эле ошондой эле кылып койгула маселе. Ой, жакшы майлы. Бир жолу тургузбоңуздар да, ака. Туурабы? Мындай да ака, сиздин атыңыз ким эле? Менин атым Рамазан, кен колду бери. Таанышканыма кубанычтамын. Дамир ака. Мындай да. Эл көпчүлүк. Булар биз сиз экөөбүз аз элебиз да, үчөөбүз, мына төртөөбүз турабыз да. Төртөөбүз. Ооба, постоянно алдырабыз. Мыналар мисалы мына жака кеткенде бияка келип туруп киргизип алып атат да. Незаконныйбы? Незаконный. Ошо. Эркексе, давай кет, апарабыз. Гай өз менен апар, айдап берем. Болду, ошол эле маселе. Мына мен түшүндүрүп эле коюн деп атам. Ушинтип урматтуу телекөрүүчүлөр, Өзгөн районундагы тротуарда турган автоунаалардын бардыгын алдырганга аракет жасадык, колубуздан келишинче. Эң соңунда ушул жердеги Портер автоунаасын алдырдык. Эми Өзгөн элине кайрылуу, урматтуу айдоочулар, мүмкүн болсо ушул тротуарга автоунааңыздарды койбоңуздар сураныч. Баарыбыз туура түшүнөбүз, баарыбыздын ишибиз бар, бирок өзүбүздү сыйлаганча элибизди да сыйлайлы.